me se ya Kenya serero iga amangana mbuyari ase timu ya Shabana FC ningote bina seki korenda seboni iga tiankorero na somoroberi bwe Chigosori nchabuna botambe rotera nende mo Steven Captain 001. Mbia mono sana na onye mbono kwatana na itu kunya kweboli lero na Kishabana yakora ama chibu ya masa ya moko ruchense ya mochirichia Raila Odinga Homa Bay Stadium nige timu ya Shabana FC yana dako pa koliki obo buibuaye bua kavera seligi ya FKF Premier League asebanya ra konye ngere timu ya Nzoia Sugar FC ase chigori ibere ase egore mandake to chakira kurwa babo sinjere ngana ya bwango yana boteberia tari yao na ibengerio anda kiguru ya Shabana amanganya bereire kurenderero kuri bwaye bwa kabira ndake ngo chekirira Shabana ko yara konyoro bubu bwa kabire na bucha kanerieta samarita ngoro kwa Josephat Kibagendi njene fani nene ya Shabana lakini gari ulayani ngo support Manchester United rochi timu yonse ngo support iverenji kwa chishida lakini mnamo igure Shabana lero ya temire ende nando chene nech players ya temire wetoma nege muyale nge players ya temire wetoma sana lero kegera no management ke ba faileti coaching tactics nero nchirensa ke lakini rende amna players ya temire rende korenta rende found amona inde bono igore rondo chine chinguru players yagera ege muyacha ko be winners for ese Shabana imate kwa vile ukubwati Chigosori chia FKF Premier League asobuange na tumaita sama tukabwango iga machibu taranyara kwa maya se Shabana se Chigosori chia maiga Shabana yanyara kwa kwenda Chigosori 3 na se Chigosori 3 taranyara kwa ge kubua Gosori ndeo sinasa ndake Gosori ya bwango iga kutatia Gosori ya lero na se Shabana ya Gosori ya mune timu ya Bandari Shabana chinse mochiri chia Mbarak Stadium ikanyara kwa ge kwengeru Chigori vera se mona ekikaira libira linyinge komenta se Shabana sengencho kwenda Chigosori 3 ese wiki yemo na oitu chionsi aserige urubuna FKF Premier League kona kibona mangana talimaya na ndo randa ke ikaro kya bene kia top management ye timu ya Shabana bwase omurayo monene ase structures ya Shabana ni gare Jared Niverton uyuru munyakero gobwe timu ya Shabana FC amana abara bande kati ya bo Kirama ndobwate Kiama gati ya banda se timu ya Shabana FC bakasara sainse na gati ya amonjeri ali banyara kwa bakwene kilitanga ni pigo seliria bali nene mono nase ensemeri ya technical bench totware sege kege tambe omorokia omakaina buna Sami Okot kwa bane head coach ya Shabana kude baga yo isara sainse wakati buna mashabana ya chande kireiga ingakia yonsipi coaching ne bwato mo chando na baga kaisiko omorokio yo monene Sami Okot na libagari yaye likaye oyo beiro mokonyo ye umanyikaine buna Oscar Kambona na lero iga nero yalingia Gosori ntangani ya Oscar Kambona kwa buna omorokio monene nterenera bwe timu ya Shabana okoba kwa bwatini mepira sana no nyese English Premier League team coach ya yalengo ro anyare kubage kogenda authority immediate response kurwa se team konyorobo buya ndake ninkigia chenchiri within a week yemo mega ya monjo ogonchori okwe head coach bono mno kolgelio mete bona players kerona chiba ba rigireririe coach ya chenchiu bono nene players mpaka chieto mekegera bone coach enere mpaka gani gochora first 11 yae bono paka players nere baketo meso that rende za basa korusi kwese starting lineup rende onende sti nende tactics na chiro chingo kwa na chire bono ste nere bago chibago sori rende coach nere kere achire nyinere gocha ne kurende tactic yae ekora inchera baratumire chinchera kibaratumire nkibaringo korabobe mega nginende barakorerende gochi bosiangi barakorekia so that rende banyore a win ono ngate na kindo che difference ye abachezaji betomire ne coach nero rochi achire ne tactic yae na kikia ya push rende sa Shabana acha konyore win lero ndaka monjira nara wiranda kase timu ya Shabana na Diansemeria ensemo ya playing unit ya players naro ndora monjori aoga ko basigati yabo nasi abara bali bali ngase team gati yabo nto wate Bernard Otieno uyore at center back ko rwase timu ya Shabana FC nero beire e captain
yese timu ya Shabana FC se kegetambe kurende magiga ya monchuri anyana ko bagakobe wiki ntoraga gwa kwisiko buna captain ye team achinga kiye chukuru semeri ya bagosori ndobate Peter Ogechi maestro nera se kegetambe obeire buna omokonyi bwe captain ase timu ya Shabana FC koronere agakwisiko kuri sebiro byo Burayi nabali baira amabagayu namo na Dizo oyeguri bageri ko ba head captain ye timu ya Shabana namo na Justin Omando Masai nere agakiri we kirogo nere ko mokonyi we captain ase timu ya Shabana timinyaro ka amaunchureri kera ko ba sensemeria Uburayi bwaba gosori ase timu aronge nchukia gutwara ase timu abono metali ego depend ni babantu mbaro babwate chi qualities abono keraba ni captain kero ya chinchigu captain erengo changere sana korenta bachezaji amo iko bate birende muna wenda gocheza kero bali getigi ali mate coach tiri kunyara gukwanira kero muntu ona ali no muntu ni captain erengo kongo konyari ono gochenjirende abara yabe chitimu echi ngo konya chire sana kere muntu agocha ni enchira aroche ra konye timu ono igo onye abanda abatenerete bagotwara tactics chingia gose chi advice chingia se chi players igo nere likely na abanda ambake game yabeche echenji yake gose ne improve ende igoro kubwabuna bagachesire before ono igo lende kenge konye tenkia konye te Shabana from ne gochenjia bare ibao ba konye kirake bono turaga nigo chigosia gose mbagendre gochesa buya usinaende barache bairaneze nambara rapaka ntoto wati kuruchinsa mo chiri cheme tandao Facebook tonyara gwetera Ndizi TV News digital nsemo ya YouTube oto ikera gwetera Ndizi TV News nsemo ye website www.ndizitv.net ako ikera injevuna ndemo Steven sanga manarengete Chigosori tukomana gwetera nsemeri ya Facebook page manye kaine bende buna ndemo Steven Captain 001 chinsemo cha TikTok na bokonyara kwa kokira gwetera ndemo JR live Captain 001 chisemo chiri cha TikTok to sanga mangarengete Chigosori nkikiagenderere ninkikia korekanire nkoboli kikorio bwate nguta tutalire ebyo sipi gwetera chiseme tucheme tandao na bali bonse bagandete gutubwati koru chinka chaino na inu na mokoba katiye nkwane ya gwetera gotolikira SMS gwetera SMS line eregora bwase screen yao telikona chachive sanka waide konacha watolikira otebyandake korunusemo kirio gutubwati korwa nkoboli kyobwate ebirengere byombiri bigoro ya kindikira ndetebuna abantu osanga mwana rengete Shabana ndake ekogani kwa onkoroki gati ya ebintu binde birengete Chigosori na nsemo ya Facebook nabo tobekera comment yao tutebi nkoro nsemo kirio toriri korwa koboli kyobwate bingere bya ombiribi asende comment chakire kwa soa aseka getari getambe lenyale koba kingo chisoma nanda kenga natogende usanga bonene ngana ya bwangoiga somo piro ya chense mochiri cha Raila Odinga Homa Bay Stadium ase Shabana enyorero bubwe chigoli bere ase AM na sori bari ko sori nanzo ya sugar na sori yarenge yabwate pressure ya bene na seta ya kabira ntamo romo go sori Harun weti myanzo ya sugar gakoro kigu ekadi embaliri anda kwene kiandake nakora limochulie ne sana se egosori yeju na chitageka inse chiteka ikomikoru kwena no ekadi yembali to romo go sori Vincent Nyabuto Socha akobeka Shabana Gusii first half ya era Shabana kirebosie gole ya masibosa nsemo ya kabere tora Shabana gikora na negoli ya mapema ase etaika mmaga ya second half gochaka omogosori Brian Michira wanchite korokwa na kwero kavana Messi na ko mentegoli ya kabere na kolendese chitaika chia emeronge 5 nemo neyemo ego mogosori haki anyara kubungera Ulinzi Stars ego anyara gonyo bungere timu ya Nzoia ya Sugar egoli entangani yabo kolende basi yo comment egoli yo kolengani wasobobwi na ayu na rama chibu nambara obakweboli andake ama chibu aya ngencho kiabwate ase standing ya FKF Premier League na timu ya Shabana ejuase ewiki ya ete ewiki ngima nigo Shabana nyara ko bageko second last ya kabere korunse ase ligi ya FKF Premier League ase Sofapaka nero ya Nsepi korende sene jobonge bwechigole ko barenganete chi point Shabana ekabere goro ya Sofapaka koronda ubwalero chi point chisato nigo chikonyara ko bachigosuke Shabana FC kuri chi point isano na ibere
wika chipointi 10 gwikira boniga na chipointi echi 10 chigosukisha bana igoro naende kwa ba namba 14 namba 14 as standing ya FKF Premier League chigosori 11 na kwanyorera chipointi 10 nzoi ya sugar magego siria gosori yeyu nigo ya chirense wike namba ya 15 na limo iya gatatu kurunse asebwate chipointi kianda etimu ere ya kabere korunse wikira boniga se ligi ya FKF Premier League na timu ya Muhoroni Youth na Sofapaka nero erensepi ase ligi ya FKF Premier League na keretu kana kwa batu gusuka igoranda ke wikira boniga magecho sori 11 timu etangaine ne timu ya Posta Rangers nere tangaine chigosori 11 ebwata chipointi 22 timu ya Gor Mahia FC nero ya kabere chigosori 11 chipointi 22 na yemo ne gosori egendrete ya gosori ankongu gati timu ya Gor Mahia FC amona timu ya Murang'a Seal ase Joseph chirenga chipointi 22 na yemo kwende bakonyero kavuna Sport Pesa Derby ebilabu ebyonsi bibere nigo bikoba sponsored no mobwa Sport Pesa gwikira boniga na ndake timu ya KCB nero enyalete kwa ekobe ya kane chigosori 11 chipointi 19 gati ya machibu korwa andake ese ligi ya FKF Premier League kwenda bono tukurana ase amarengete enkoyo ya Gusii iga nigo chigosori chia CDF chigendrete imechi bunge nonyero rero iga chigosori chigendrete chinsemo chiri chia Bonchari chigo chikwera chinsemo chiri chia Igonga ne chigosori chia CDF chiebunge ya Bonchari chi finali nibe kwa machibu koru chinsemecho korende ritukori Alhamisi ya wiki ya ndo atwara chigosori chia Kisii County chibunge au insemo bwa CDF chitimu chikarosigu chigatiemana na oyo bali bali chiko baba bui ne abona bali chiko ba chibunge chikoruke bendera ya Orgongo rwa Gusii na andake chigosori chensemo yaba mura nego timu ya Bonchari ya ikaste chi finali gatiemana mo ne timu ya CDF korwa se bunge ya Bomachoge chache na se gosori yeyu Bomachoge chache nigo yanyara ko bage ko bwa chigori sato aseyemo vuna takora chivicha koruchinse mochia Summit Grounds. Kuna lazima baadhi ya ndugu na mwanangu kama mbasana mlati watu kuna namba sana sato oje ndio yana bakia ndio kuna namba sato mwanangu wakati wa mchari atone kile cha sato tukiwa ndio machoro chache kama tukiwa watu ni namba kumi sana ndio mwanangu kanda sema kile mchari ile kiasi kwa watu wa machoro ile mtu wa kama mchari ndio kiasi kama untuk berlawan mencari berkonon macam macam. Kalau berlawan mencari, kita berlawan macam macam. Kalau berkonon sana, kalau berlawan macam sana. Itu cari. Macam macam kalau kita kita mengira. Ada kita. Maksudnya macam macam. Kalau kita nak sana dulu. Nak sana dulu nampak konon dulu. Nampak dulu. Nampak dulu. Nampak satu. इसमें जाने अच्छे फॉर्मूले का भी nakonya kwa voli Bonchari nereria rengase chitimu ya chivere nereria renge timu ya Bomachoge chache Bonchari nero ya vegete uniform ya orange na andake timu ya Bomachoge chache nero ya vegete uniform ya abande bawote ba white abande bate ba grey konde ko bate omusachore no musubatiore umwalimu o colors na ngorenge korende iyo vegete uniform ere white ere buna grey nero ere timu ya Bomachoge chache korende bono na Bomachoge chache abo na bavagwete 3-1 like chosire chiche chibunge ase inse ya CDF chitimu chikorose guchiatiemana na umwalio yabono chiatiemana chonsi chibunge a koronel liede mo organize na liye korosie timu erenko na nkyo kilira tabanda ke inyencho chigosori bune chiga asogosira chigosori asorongo rwa Gusii chine chigosori chingia sana ngokonya chire abantu bali bakori chitalanta bonende vijana na barabungo nyora bale enchera bago chiba batumira chinsa chiabo buya
ko engage ko ese Chigosori echi bona government nerengo konyere sana pande yu aba vijana mbiro bago chibanyora kurwa banyore nafasi gochia yabaira ochi maybe umuntu nabakonyora no sere no shabana bono negente kie chinguru sana negente kewente kogenderera gochibosi negente kewente barigereri baremninjira nainde barakemeki gochibosi kirabe kenene mono kegera negente gochakonya magendero ye country bia mono sana na SMS ya Facebook tinko ya bali bagendete kobeka SMS gwetera ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asumuro video ye uri live mase monindo chaiga gati ya bali bagendete koba bagotobekera SMS cyabo roche kigendete koi kaiga nimbe ngosoma ndo cha kwa eroka buna takida kopa awate abuna I'm on air following mbia mono kopa ndo chaiga Evans Mokua awate abuna ngoba bugati mase mukuru chinse mochia emomo cyber chinse mochiri chakeroka mbia mono Evans ensemo ya emomo cyber ndo chaiga Josephat Monyoro awate abuna korwa chinse mochia emeangara koru chinse mochiri cha emeangara I am watching live mbia mono Joseph Monyoro gatia bari bagendete gotobekera SMS wetera chinse mochiri chia Facebook na nyambono kubatana naitu ono morobeli gwe Chigosori gotekera litukulia chuma mosi utakira chinsa 10 weka chinsa 12 astobwate 2 hours jogo sanga mange alerengete Chigosori chaito chitimbita na kigenderete koba Chigokora aseta bireto gusanga igoro ya Chigosori chibunge au ime county ya Kisii Chigosori chinse mochia sameta na tokwanda se Chigosori eliere yabasubati chibunge au chia Kisii negase finali twara chibunge ibere na ene bunge ya Nyaribari chache nero ya umerana amone timu ya Bubasi abaisike bagatie manaboli kurenda se Chigosori yeyu nigwe timu ya Nyaribari chache ya orokyo bonyangongo bwabo bwo guchesa mangana rengete enko yabasubati asibabwa asa chigori chinyinge sana tedore chibi cha chobo Chigosori gati ya Nyaribari chache Queens amone timu ya Bubasi Queens Asante sana. Analeta hapa, analeta gido. Nana. Anakimbia nani? Anaitwa Duncan huyo, anaitwa Dana. Anapiga pale mjana. Toka mbele tatu Omaili. Toka sasa anapiga vile moja mbili. Wanapiga vile kibubu na karibu na hiyo. Anaitwa Fly. Sasa nyangoni tena piga naye na mpira hata pia mimi kama ni kwa kambi pia ndio ndamrafia. Napiga ndio mbili hapo juu. Chini sasa anaitwa huyo Jasmine anapiga kwa mbele na inatolewa na Lasi. Lasi anampatia nani anaitwa Nancy. Nancy hapo tunasema hakikisha kwamba atinye anaiho. Amekitia kipenga kutoka katika mguu wa juu na chini. Anakisha kutamatisha. ino mochengo bwa ababwatani koruchinse mochiri chia Nyaribari chache bagotenga bene mono inse kiganja kerigia CDF abaraiva CDF amone timu ya Nyaribari Queens ekoro kigubene no moro kilated oyori yubate omanyo bonge bwamangana rengete Chigosori chiri chia abaswati korano nya abaswati barabu mbranyara kwa bakwebu na nyarabuna Nyaribari chache abereke otema sana samana rengete ngo yesengenjo atichi timu chintangani chienkoyo kurwasoro ngo rwakusi Chigosori ya seligi mono nkoyo yabasubati nigo yachagete ko ruchinse mo cha Nyaribari chache wetere timu ya Gusii Stars yachagito mwaka o 2017 wachagete kangiria chagita mona basubati ko ruchinse mo chiri ya Kisii University wale kwake nkoyo wakabeka namo bakarabuna bako Swahili League bakeruka Gusii Stars timu ya Beira segeka egetambi yegoire bisiye ya sabange kwanda chinse mo chiri ya national amangana rengete enkoyo ya basubati na chite mukinde kunyara koba chigo chaka chigendete koba chigweto mana ndawatiri bagari ya bene lewo sangana babwatane kurwa timu ya Nyaribari chache Queens otebyandake obo bisibwabo gogo ikobwa robo mborobi. Sawa, kwa majina naitwa Oyori. Nyumbani ni Nyaribari chache. Mimi ndio head coach wa Nyaribari chache Queens. I think safari
imekuwa sawa. Tumezoea kushinda na mabao zaidi ya mabao 7. Game ya kwanza tulipiga watu 7-1, game ya pili tukashinda 6 na leo tumeshinda sijui ni 12 ama ni 13. So tumezoea kupiga hawa watu kwa sababu level yetu sasa ndo tunaelekea kutana na ile level yetu yenye nafaa tucheze nao. I think hii kitu yote ni kuwa prepared. Nikidhani ofisi yetu ya CDF Nyaribari imetuweka vizuri. Unajua kama ofisi ingekuwa inatushughulikia vilivyo, maybe safari ingekuwa mbaya. Lakini ndasema ni asante kwanza kwa ofisi, wametuandaa vilivyo. Kwa hivyo safari kwetu ukiona ushindi unatokea lazima mpangilio umekuwa mzuri. Siwezi sema safari imekuwa mbaya. Hii kitu tumezoea tu kupiga watu. Hiyo ndio habit yetu kama Nyaribari. Kwa majina naitwa Gada, captain of the team. Game imekuwa poa, tumejituma as in kuwin inaanzia training. Na hiyo training tulikubali kuload. Na matokeo ndio hii tunakubali. Na the next level tunajiandaa vilivyo. Yani ni God na tunawin. Next nikidhani naenda kukutana na Migori. And sio game rahisi. Kila game kwangu ni finali. Kwa hivyo Migori nao wanajua, wakisikia jina Oyori hata kama wajaona timu wanajua ni mtu mwenye amejipanga. United Oyori abuna kuigwa area ta United Oyori wasonyale kwa bagokoyugwa area ta Nyaribari Queens une timu yevangete ntorandake sekerengo kerebosio ase abagoikorwa ase chibunge au koruchi county au barachikwa bagutimandoro mwelio yegose etimu ya Nyaribari chachia basubati nyare ko bakegweto mamono etane kerengo kia Nyanza kwenda chinsemo chirichia nationals kor gutiemana kuri yobonyango ngobwa ebunge ranyare ko bayakorire wiya ime ya NC ya Kenya nimaite enko ya basubati tiranyara ko bagegukwane rumono sana tali bange beso kirianda kikogonya gosori mona kunyesaga kurende ko rabasubati buna bakwebekamo bagwetoma bakogosori ngencho kibwata se enko yo mona kuri ensemeri ya basubati kero abasubati nabarobu ngocheza balengo yengi sana omupira oyo obwente ocheza nabantu bonsi na kero abasubati bagwetomenchera buneye gocheza engo yobuneye ego chiaba egente kia sana na barobu ngonyara barego govutia abantu abange kera ne gente ke tere gente kere raisi gonyoro omusubati agocheza omupira ona bagochi be toma bacheze emipira buneye na barobu noroche no muchezo gochio bakana kera zawadi nchiro enchera nero baratumiere ekipaje kiabo uri obwate ekipaje no musubati onye wisranst me screen na eri enchera ora so timu endonsi gosina mokorosi na inwe etimu yeino so that kero echi competition umye chiachire mwanyara go join mwanyara go cheza naende nabeko bakonya nabeko baira satambe takira korigereria ndake mochando kiolio ira ndake enko ya basubati tera kwane rumono na nonye bantu mbale soki gusira monenko ya basubati okoba nonye nationally nonye sense ngima ngo ya basubati teri gutwara mu musomono unenko ya basacha na nimaite une misconception etalingi ati manyange kia ireire tora story senko yerengeta abasubati bono ngaite bona abo amagosa agochekegera korukare abantu bamaite abasacha mono abagocheza engoye ya emupira orende bono ochibosia nali abasubati bansirego gochapna abasubati bansirego form chichi team chiabo na chiro chibansire gocheza oni ndeka abantu babegete omutu korukare buna abasubati na bakore ndeke na abasacha ne ndeka wenda okora ngati nake kibono kiabeire challenge abantu kuchagwanchira na buna onde wensi na bakore gintu gitete teri kire buna omusubati goso musacha nero wende gocheza omupira igobono ni challenge lakini bono gochibosia ngaita abantu ngonyagwancha bare mna abasubati na barona bacheza omupira omuya buna World Cup yense mna twanyeroche mna yacheze tujuzia njabwata mashabiki abange bono gochibosia na otogocha expect mna ebintu bichenji kulingana ne style abantu bakorigereri enkoyo ya basubati Lake kunegente ekia sana na nyira basubati bense ya Kenya mbale chinse mo chiri cha Cameroon ara se baranyara kwa bagotwara Chigosori qualify cha mwana ngitenko ya basubati na onenga natora bwato randake abasubati ba Starlets ba Kenya na kibaranyara kwa bagotiemana amona
ense ya Cameroon rere ensengi ya sana sama rengete enko ya baswati na nyora buna abu nigo bale bamakaine buna rising starlets na abagosori gosaba kienko yo bali ba ense ya Kenya ense ya emiaka 15 3 abu beto masana tukora chinsemo chirichia Angola bakanyeita kuri ense ya Kenya bakaenda away bakanyara kwa bakonyeita koirera barabugosuka bosio na ese entunde kubwati mbatware knockout match amone ense ya Cameroon na toko basabira bakolege ntukerikia Harambee Starlets abasubati abana ubakora kereba umina namone ense ya Angola bakabwate draw kereba renge away kera Angola karense ya Cameroon yaira na imense ya Kenya ense ya Kenya ekaingera abasubati ba Cameroon koirira ense ya Kenya gosuka bosi kontorandake abanabwa baraba ke bakobwati chimbatero chia abagosoria ba kienko ya banene abasubati ba Harambee Starlets ababa ke rising starlets na barabo osembauro kyobo manyibwa abo bwenkoyo na gwetoma na ndobata basabali banamba kori bijesengenjo ya aggregate banyara kwa bakonyewe so keriense ya Angola ase home match na return match ewe yarengerene sana 10-1 ine aggregate nene sana igo kerengo kiabo nigo kire igoro mono igo ntoranda kese Cameroon naro osembanya soki na konyara ko baba gusuka bosio na mbiya mono kwenda gutubwati kuruchinsemo au chirimonte kubwati Ndizi tino nyora buna kando no morobeli gwe Chigosori emerobeli ende nerororo emenge ime Ndizi TV dobwate emerobeli ya amatera emerobeli ya chingero emerobeli ya marandia emerobeli yobole migati emerobeli ende emenge aboganda gotangera Ndizi TV kwanda kubwatia emerobeli funeye amunende sentage Ndizi TV no bwansu bo Gusii no bwansu bemerobeli lyonsi PM ikrano no taito amangano si aringeta Chigosori andite yora ndorane ora manganaya watatiga igaime Ndizi TV yotero morobeli gwe Chigosori na Captain 001 kinga kiechecho niga watani ba CDF bago keire Chigosori chigendete chia CDF sebatebere buna ne Chigosori chikwana na mabagabene asaba gosori kuruchi wodi agwetie mana weke kerengo keigoro na gosiru gwetereke gantagia Constituency Development Fund CDF kilikebekire kando osevene kurira mwana regete Chigosori na ichinechi nkwana chagati yaba bwatani yabo. My name is Rhoda, I got the chair, the fund manager Nyamira Counties. First, we want to really congratulate the girls for the good work they've done. It has not been easy to the journey that started a month ago, and we thank God that we are here. And I'm so glad that they are going to represent the county at the regional level. And I'm sure they're not going to just stop there, but they're going to go far. They're going to carry the Kenyan flag and as NGCDF as the best team in the country. So to the girls, I want to wish you well, and I want to assure you that you're going to get all the support from the office. Everything else is going to be done, and we're going to make sure that you get the best so that you can give GCF support the talent. So for us, this is a good thing that they brought up, that we support and nurture talent for the young people. And so for this particular one, as much as we don't give cash awards, but we are sure that the coaching and the practices that they're getting from us can help someone to go far. Tunasema ni asante kwa CDF Nyamira Chache kwa kutufanyia mazuri. Tuko na vifaa ya kuchezea na tutaenda national. Hakuna kitu ambayo itatushinda tusifike national. Tunaelekea na tunaomba wachezaji tukue one unit, vile tunaenda mbele hakuna mtu anabaki nyuma. Na hata tunataka tuhakikisha saa hii tunataka tuende mpaka regionals, tusukume tuende mpaka nationals. Our ladies are very disciplined na wamejituma, wamefunga mabao mpaka 10. Aguna watani ko ruchinse mo chirichanya ribarana ke bakwara engenjo so bya bwe Chigosori cha CDF na nyirabune chigo cha kero mwaka senjo kero mwaka eni bangurore ko ruchinse mo chiricha national government na go so aseka anchaki ya CDF na chibesecho kwanda chira sevirango agati ya ba mangana ringitenda ke chipara mangana yokwaga che virasi bechiskuru aiganali na njiro chibekire kando kurira mangana ya Chigosori na Chigosori chigendete kubwatanse na nyirabuna kuronse mo Nyamira Chache ni Chigosori chucha CDF Chigosori gugo iko mweri ase ababwe kuronse mo yaba mura ensemo yaba iseke bonsipi bairwe biyagwa byabo na kurwa sense mo ya bonchari naro Chigosori yecho nigo chigendete gose cherire litkolya rero ese chare Chigosori guchinse mo chirichia nyamiobo na sense ya ensemo ya igonga
no Chigosori chia Bonchari chia Kogosori gwase omujumbe wens bunge ya Bonchari Dr. Charles Onchoki oyole patron wekiombe kia CDF ase bunge ya Bonchari anyara koba kagoikirana gati ya baraivande korra chi finali echo buna chia Kogosori guna gati ya machibu twanyore ya mase ya mukuru chinse mochire chia igonga Chigosori chia Bonchari CDF tournament aso mwakoyo ababui ase Egosori yenkoyo umwakoyo ne timu ya Nyamiobo FC banyara kwa kwenye ikore timu ya Ithierio FC ase chigolibere ase gole ya muranyora buna es timu ya Nyamiobo FC nigo yagenda posio ase nse chita kaisana ngora banyonsi ya goli ya bentangani bamente goli ende ya kabere nse mentangani yego soli yeyu na gochichita kachio mweryo naliaba mwira be timu ya Ithierio yarenga itaika ya 53 na kianda naliye timu ya Ithierio FC banyorere goli entangani kolende banyarete guetoma mono konyorere goli okongania machibu na korandake gusumya gosole kwenda chinse mucha extra time bosechi penalty ego Nyamiobo boys na banyarere ko bakoba banyanko gokorende chinsa bune chiga totiko batukwenda somo timuko tokoirana ngwete byansemo yabasubati mbara ibari barengi ese finali chia Bonchari CDF tournament kwenda tokondo mutimo komokeo tokoirana ntwe manyayu amona ne kurwa se ligi ya FKF Premier League aliagendrete. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okugenda kujia ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited niko babwate chitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi chiriya chikuburukanirwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire babwate chipboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Laban Chweya Foundation nige kubarariria ogokwa kwa Dr. Bob Onkoba Chweya ogokora imirimo senyegitari ye county ye rifaro ya Nyamira nigaro mwana bw'omulisia Yabesh Chweya n'omwongina nyagusira Agnes Kimuma Chweya wekenyorukia maiga kegati sublocation e county ya Kisii nigaro mochokoro gochia senyagusira omulisia Laban Chweya n'omwongina Helen Nyamoita Chweya kurwanya Ntrago sublocation Ribari Masaba constituency nanyagosira Daniel Machoka nomongina Asnath Machoka kurwa mochenwa sublocation Kitutu Masaba constituency nigale omogaka bwomongina Emma Nyanduko Mbongi kurwa Gusii Mwalimu Sako nigale ise Riga Nonkoba Chweya kurwa Ruby Craft Primary School naboigo Dylan Okemo Onkoba kurwa Kaizen School niganyo
nyomete kurwa bwa mugaka Daniel Ombongi kurwa Mosisa Primary abo igomongi na Josephine Mogire kurwa Masimba Primary nigale mumrumu abo Laban Machoka Chwea kurwa SCLB Nairobi abo igo Dr. Ruth Chwea kurwa Kisii University nigaro mokogo chia ase Brenda, Kevin, Monica, Peter na Mark nigaro moigwa gochia se Jonathan Matoke Chwea nyagosira Richard Mochama Chwea Alfred Matoya Chwea kurwa Homa Bay County nigale bamwabo gochia se Honorable Dr. Laban Chwea Cyprian Ombati kurwa Wasu National Vice Chair George Matara kurwa Kisii University Lilian Eric Kegoya kurwa Mall Logistics Frida kurwa USA Maureen kurwa Australia Laban Mochama Valerie Baveline June Lona Kerubo Job Chwea Laban Mocha Nyagosira Laban Anumba The Monaris Omwengas Abokos Motaris Machogus Onsatis The Matokes The Mochamas The Matoyas The Ombongis na banda bange nigale isemoke Emmanuel Chwea Liana Chwea Line Nyamoita Chwea Nyagosira Jonti Chwea Chwea Jonti Chwea Rike Nyaberi Chwea Jonti Chwea Ombati Jonti Chwea Matara Riki Mochama Matara Jean Nina Mura Klo Nyamoita Jean Martha Mura amona bande omobero ye nigole nkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital aboigo abairi n'abasani nigo bagendrete kumirna asenkaya ye kenyoro egya maiga asomo changora koleke chitaliki 14 asomo bogani o dance hotel imeyo mucho Kisii ochakira chinsa isano niseto chamugaso omobero ye nigora rusigwe enkendu litukoli alamisi chitaliki 15 nemo chomutinyo yo 10 chinsa isato chamambia kogenda gwikase nyagitari county referral ya Nyamira asara kolwa masabo na maiga ya yikwirni gwa gwikase kenyoro kya maiga asomo yega bwoko moenia ora kolekane asegeti gi skuru ya Riverbank Primary kegati ritukori juma chitaliki 15 na ibere gochakira chinsa isato chamambia azebali bonsi ba kiruno muchando bogo silirwa no yomagwa nigo twarure engore yaito Keroyo mona bwate obosibore bwo kwemanya korengana nerichiko nagekogera ase entunda ende megetaseni Ndizi TV to kubaletera emanye Jumatatu kera ritkoria Jumatatu enseyemo nabo igo chinsa isato imeya emanye Jumatatu omwancho muri nigo to koletera amanga yanyareko baga gwateka imena isko yorogongo rwa Gusii ntobe togo gosangereria amange kubwatirana n'abasaki baito anene chinga kechiga bakenya bagendrete kwemurungania kubwatikana nogo konga kubuyima nonyera bonigo oboterenere bwa serikali ya Kenya kwanza bagendete ko bakubulia bakenya banyareko baukanyeka chinga ki bagendete ko bakubeka emeroberiyo yokwenekia buna obogima bwanyareko babokoroba ayonsi nimeye manye Jumatatu ekerbo igotura bwatirane nere Joshua uta asensemo yebimanyererio naboigo emanye Chigosori nigo maranyareko mokomerana amonere Sultan Victor Obanga nyareko bagatwerera mange nganyareko bagwateka korwa ase ebiti byaito bye Chigosori tomo chago sanga na nche Evelyn Osero na nche Josephat Amisi imeya emanye Jumatatu Laboratory ya Dynapath nige bwate evirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo samugeta kuno unarega kama elaptech from Dynapath Laboratories. Itari ito muna atoro to kulida marwiri na malaria
kuri turi sukari, twapima blood pressure, kupima turi kidneys, kupima turi liver function test zonse laboratory. Nkuru barobokorera buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bw'amabere, arthritis na yanda mange. Boigon korenka bale omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imeju muchobosongo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kirisimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbiamano mwancho morere se kwenda kubate murobiri wechi Chigosori na ensemo yechituka se teroriri gatia abonchori ao balianda ke vegete matangasa bwimea Ndizi TV na ndake okuraliko kwase tokorupole ase bari bagendete utwara mariga asichinga kechichinkongu chinga kichinkongu ndake Chigosiri abanchwa na ndake chinga kichinkongu cha uchumi kurende Nyasaye naro kurenda sebono twendere gusanga manga yarengete Chigosori na onyambono litangane okubatyo murobiri oyo uno murobiri we Chigosori ko tubuna butambe na nche Demo Steven Captain 001 kali tukulia chuma mosi utakira chinsa 14 oika chinsa 12 ase ensementangani tobatu murobiri obene oye abna mumanyi oyore goalkeeper ye timu ya Bomachoge Borabu FC na korwabu twatwara Omusai Josephat tugenda tegusanganera mange ali arengete Chigosori korwa chinsemo au koranda kachasukire bosinema ite ano munyo kitutu chache South na Chigosori chia ebunge ya kitutu chache South chia NGCDF na chocho chiroberi timu chingi chieso kiriange chitimu emeronge 5 na wetera chitimu ya chichonsi Chigosori chiningo chira chake chitariki 10 na isano na isato na lichira chake inse ya patron wa mangana CDF bunge ya Bonchari omekaine buna Anthony Kibagendi timenyanda ke kwarachu bwatiri na kiora tebe omonguso Chigosori chigotwara ase bunge ya kitutu chache South. Ne mepange mia sana se saba babangete Chigosori chiche wanza gochesu na ngoreta chire ebijana amo ngoreta vire ngoreta chire abantu au koru chinse mochinga au koru kitutu chache South bacha konyorana na inde ngo promote kere ebijana ko mbaro maybe bone gabatabwati chigas bakora nenchere moyo kongusa abantu bachamo enchere moyo gokonya ebijana bache gukora Chigosori echiamo na inde ngo promote talante se kitutu chache South na inde bono una intubuna bagusi na inde rende ngo konyere kegera talante echigo chibosia bagochesa bako involved babwa ngo ubare chi prizes na inde ngo nyora bari rende abantu na bago piki korwo chitimu chinene bachigochesa rende chi club chinene chia Kenya gosi na inde na beko nyare kanense ya isiko Nyarabuna chinga keche chanda Chigosori chia CDF na chochu ne chinga chisenjo ndiko chire edaraja yoko nyara kwa bakwane kibuna aba gosori bakwa kachili au na chiko bali bakalia penelio kuumerana na gutie mane sengenjo chinga kichinyenga konyora buna tali raisi etimu ya Kisii County League inseki ombekia FKF ne chiligi ne bikombe vya FKF etimu ya County League nyare ko bage Chigosori bena monne timu ya regional emosori bwe timu ya Div 2 aso no mosori bwe timu ya Div 1 chinga kile chinke sana mpaka buna yago to konde wetera ebikombe bibia CDF kunyoro mosona Chigosori me ya andake regional league kwanyora etimu ya ye warding Chigosori osoira se timu eyu tinaro reti me Chigosori me Div 2 no akurweke jorekyo osoire timu ni konko konyere vanara na bonsi experience kiaburukani gukia bali babwate na bali batabwate kwana kibuna Chigosori cyane kwa bachigosuka bose na ngabate buna SNSM ya kabere kwa tabilalenge chitimu chege tase finali ye bunge ya Bonchari nsemo ya baswati na chitimu echo
na mone timu ya Boma River Queens yana tokobage kogosoria mone timu ya Bogia Kumu Starlets na timu ya timu chaba iseke ose chaba swat chinge chabo chenye tego tumekeria ta Queens ose Starlets korende tuchetomanye ngora azaki Queens chianchire Starlets chianchire korende kurwensemo ya Bonchari na Chiechu na ensemo ya Bamura na ikagote na Nyamiobo Boys na baba Nyankongo va Bonchari CDF mwaka uyo asebanya kwa kwenye kore timu ya Iterio FC chugori ivere ase egure yamo egosori yairire chinsanka iko chiamaega kurwa segetikia Igonga Grounds imebunge ya Bonchari umegwikiranu no mujumbe wensemeyu Dr. Charles Onchoke konde bone saboni go mancho moligerali toko bato gonchura area ke to sasa mana rengete FKF Premier League asobo imena nyarabona FKF Premier League na league ya Igoropi imense ya Kenya na chikosori au chentunda ikominemo njigenda tekosori gurero chire chiroberi kosori gu ankyo echine chakosori tigu igoro agati achire chakosori tigu igoro nase etimu ya Police FC yale konyariga ni etimu ya Ulinzi Stars chinsemo chirichia Police Sacco Stadium imea Nairobi nyarabuna kere Police FC agosori amo na Ulinzi Stars wako iroka KDF kere bako agosori ne derby y'abanyanyimbo na ase omosore yagwate umungusoye nigo etimu ya Police FC banyatoka bakonyengere timu ya Ulinzi Stars chigori vera sevosa batakorora chivicha korwensemo ya Police Sacco Stadium. Itifaki za mchezo wa soka zinafuatwa kama ilivyo kawaida, bendera ya Kenya Police ikiwa inapepea kweli salimiana na pilato wa michezo ya siku leo. Napata picha ya kumbukumbu kabla ya kuweza kuanza mchezo wa siku leo, lakini kikosi cha Kenya Police kama ni mwanajeshi basi huo ni ndugu yako, lakini kikosi ambacho Anthony Kimani anakwenda kugusa uwanja na kuweza kupiga sala, anaangalia kronometa yake, kisha muda huo anapuliza kipenga. Fundi manake leo wanamkosa. Tazama hapo awali alikomenda juu Omar Mbarak, lakini akampa mgongo tu. Kuangalia ilivyo anaupiga mrefu kata Stephen Ocheng, ilipigwa kwa uzuri naye Rashid Toa huyo, lakini tayari alikuwa amemsoma kipa yule. Anatizama kwa kuweza kupiga mpira ule, anajaribu kuleta kwa chini. Tito Okelo makatwa, anaupiga mrefu. Stephen Ocheng anaukatwa kwa mara nyingine. Zarfko Logarusi leo amekaa, mechi ya juzi alishindwa kukaa kabisa. Amenyanyuka, sijamaliza kauli yangu. Natuweka katika majaribu. Tazama Tito Okelo kama anajitafutia nafasi ya kuachilia shuti, lakini kwa faida ya Kenya Police na kwa faida yake wanaanza. Francis Kahata Nyambura anakwenda nje, haijazaa matunda katu. Ilikuwa ni hesabu nzuri, lakini mwisho wa siku Francis Kahata angetafuta engo nyingine. Francis Kahata wa Nyambura geuza ngazi hivi, kwa hivyo atakuwa na kazi ngumu Toha kuweza kutumia akili yake na kutojifungua. Kenneth Muguna Mugambi anaondoka anavyotaka, tafuta Clinton Kinanga. Ngoti walishirikiana kwa uzuri sana ubavu wa kushoto. David Owina kamwandalia pasi nzuri sana Kenneth Muguna, lakini kama anamaliza kutumia gula kila kushoto Clinton Kinanga, mpira ukaishia kulamba nguzo na kutoka nje. Kwa hivyo nafasi ya kwanza hii angalau tunaona mchezaji wa kitambo klabu Mathare United AFC Leopards, mchezaji wa kitambo klabu Mathare United AFC Leopards. Kimeharibika cha Kimbarak Omar, anatafutwa Kinanga sasa. Clinton Kinanga anamtafuta Tito Okelo, nafasi kwa Kiambolo. Anazidi kufanya kazi kuntu kabisa, ilileta pembeni naye Clinton Kinanga, lakini shuti lake David Owino Ambulu, timing nzuri na umakini sana Stephen Ocheng. Chezea visivu na Tito Okelo. Tito Okelo anahakikisha kuwa Brian Birge na pandi, lakini ikiwa mwashirikisho la soka humu nchini, lakini hawa ni mashabiki kwa mbali. Unamwona Chemtai Ocheng, nafasi hiyo David Owino Ambulu, lakini kwa umakini sana top keeper Stephen Ocheng anawanyima nafasi ya kupata goli la mapema, magoli la kwanza timu hii. Mashabiki hao kipiga magoma kuweza kuatia hamasa vizuri.
Mushiri Boniface. Idage anajaribu kuenua juu kule, lakini Benjamin Hayembe anasema bas 45 na zile 3 za ziada. Amekuja na moto kwelikweli. Hilary Simiyu anagusa mpira kwa mara ya kwanza. Karibu popote pale ulipo. Hii ni sauti ya Ali Salim, ni tebeke sasa kupitika nikiwa naye Charles Onyango pembeni kule vizuri. Simiyu Hilary unakaa salama kwake Patrick Matase. Tano ya kwanza mchezo inakwenda kushuka kwake Ibrahim Shambi. Kaishia kumtendea madhambi mchezaji Tito Okello. Naweka chini tu. Kenya Police wanaanza tena walipoachia pembeni kwake Baraka Badi Edage. Jaribu kuingia Baraka Badi, leta cross, nashuka kwake Farajo Minde. Francis Kahata Nyambura alikuwa na uondoa Farajo Minde, ukamgonga Francis Kahata Nyambura. Stephen Ochieng anashindwa la kufanya, nyanyavu zile za wanajeshi zinatikisika. Farajo Minde anajiuliza ama ningelimchenga. Walikuwa wamejenga mashambulizi kwa uzuri sana. Baraka Badi Edage akapiga cutback nzuri ikaondolewa, lakini Farajo Minde kama anaondosha hivi anakutana na mguu wake Francis Kahata wa Nyambura, na mwisho wa siku basi anapata salams kwa mara za kwanza kabisa mchezoni. Stephen Ochieng. Francis Kahata wa Nyambura. Boniface Mushiri anaimimina nzuri, Matase anaigusa nafasi, kosa utulivu Masinde, hisia maumivu, lakini anasema niko tayari, tutapambana tu. Ilikuwa nafasi nzuri ikaishia mguuni pake Alex Masinde, lakini fanya kazi kubwa sana beki David Owino Ambulu kwa kuweza kuzuia mpira wake Alex Masinde. Alvin Mangeni anaondoka uzuri, achezewa madhambi Alvin Mangeni. Abud Omar Hames anamduaza kabisa Stephen Ochieng. Anamwambia this is job. Jamani, raha paka basi. Abud Omar Habis, bao zuri kweli kweli, na kutizama nyavu zake mashabiki kwa Kenya Police. Anasema hadha min fadli rabbi, hizi ni katika baraka za Mola Maulana. Alipiga fataki zuri kabisa Stephen Ochieng, alijaribu lakini wapi, mikono inakataa, ila nafsi inatamani. Pale pale tunasema ameipenda hiyo Stephen Ochieng. Abud Omar, free kick tamu sana hiyo. Shinda dhidi ya Nairobi City Stars. Wanaanza vizuri pembeni kule. Walikuwa wamejiamini kwa kuanza ngoma nyuma Patrick Matasi na mwenzake David Ochieng, lakini wakapoteza mpira, na kama angemakinika kidogo Boniface Mushiri basi angepiga minus nzuri kwa Benjamin Murima ambaye tayari alikuwa katika eneo zuri la kuachilia fataki, lakini kazi kubwa ameifanya Abud Omar na mwenzake David Ochieng kwa kuweza kumzuia Boniface Mushiri. Maji ya mwazidi ya unga. Wakati huo huo, pilato wa mchezo wa siku ya leo Benjamin Hayenje mwenye umri wa miaka 39 akitoka maeneo ya Kitale. Kauliangia sana yo mogosori Omar we timu ya Police FC kwenye kibuna Police anyala kama konyangera KDF timu ya Ulinzi Stars FC na inyolabona kino Chigosori Chientunda ya 11 chie ligi ya FKF Premier League na ama chibwande korwasi ebiti bindali twelero nto ikawate abune timu ya Shabana FC rero iga mbenyo rero bobuyibwa kabere magayo konyengera timu ya Nzoia Sugar chigoli ibere asegole ama chigoli chie timu ya Shabana chabe kuno mogosori Vincent Nyabuto Socha amo na mogosori Brian Michira abana Kishabana enyorero bobuyibwa kabere na barure kova abakabere korunse wikirabona bali namba ya 14 ase ligi ya FKF Premier League na machivu korwa sebiti bindalero nigo timu ya Kariobangi Sharks
enyara koba ke goikorune timu ya Bandari FC chigoli vera sevosa inanyora buna Bandari ya bwabo na uba ikore timu ya Shabana wiki ya eta chigoli vera segole ya mochense mochia Barak Stadium ama chibwandira se timu ya KCB bale ko soria mone timu ya Bidco United KCB yanyora robo buigwe chigoli sato asevosa ama chibwandira timu ya FC Leopards bale ko soria mone timu ya Posta Rangers na sentundende emechando yagandere kwenye tuare timu ya FC Leopards sababu ikiravoniga babuire gusoria ya muyoka wikiravoniga megecho sori 11 ngana tali maya ase AFC Leopards kulende banyaga bakwenda makari yegule ya mone timu ya Posta Rangers Tusker FC bakoro ku the Breweries Tusker FC banyara kwa bakonye ikura timu ya Nairobi City Stars chigoli sato asayemo ajuna chinsemo chirichia Ruaraka Grounds na machiwanda lekubwati usana kuruchise mochirichia Kasarani ningo Sport Pesa Derby ya erire makari ase timu ya Gor Mahia FC banya kwa baba kwanda makari ne timu ya Murang'a Seal konde matatoeka ukwanira mangana rengeta Shabana kitoko chaka korende wikira boniga torre timu ya Posta Rangers ikobe kumo kikira bonige tangaine na timu ya Murang'a Seal nero ya tirigune timu ya Shabana konde wikira boniga betumire sana okirane roje baka bakosori na Gor Mahia FC bare away ande bana kibuna bano re pointi eye mo wetere gusori utima yangi kilira tebe igora timu ya Murang'a Seal ba chire buna abageni korende bagenda rete okarabuya sana ase ligi ya FKF Premier League. Bono Murang'a Seals mnorigechi abachezaji ba Murang'a Seals ne coach yabo chi tactics babwate gari chire igoro mono nende ngotema bare mni team rende ya chim na ya chitebonega FKF batemire sana abachezaji ngwetu mare bare sana nende coach nere ngokorere gasi ngongusana kegera ene timu enyi na yanyore timu na Gor Mahia gochago korusi 9 points so bone gasi ngongusana igarende abachezaji na ba Murang'a Seals mono abawacheza gatigati ngwetu mabare bya sana nende baisoko genderera igana barachego korete mechande menina sana ese na timu chabo Posta na chabo Gor Mahia mate evidengeri vya na chinga keche Murang'a Seals na yabere utwara ba kusoli bali kero mo chando beira se gosoli bagwetu mana kwana kibuna barwanere ire timu yabo na abuna muno mogosori awita bat so nyara ko baga man of the match ase gosoli wiki ya eta otoro mogosori kapchanga nero nyale ko baga gokora bya sana toro china ndo mogosori kurwa se timu ya Murang'a Seals ya kurangiri kwenda se timu ya Harambee Stars kone kibuna ega siengia negenderete ase timu ya Murang'a Seals na chinga kiechecho gatia bali batorikeire SMS nindo chaiga Joseph Monyora tabuna kuruchinsema cha Emyangara. I'm watching live na ngakosoma SMS nindo chaiga Hesi ka kaptizo au tabuna na kucheki show iko lit from Kioge uyamanya kainebuna Hezi kaptizo tabuna nagendrete kubwatia omoroberi kuruchinsema chirichia Kioge gatia wale watu bati wetera chinsema cha Facebook nindo chaiga Vincent Kenyoru au tabuna korwa chinsemo chia Iranda niko ndani na Samuel Bosire korwa chinsemo chirichia Ambase na abantu ba kegogi bonsi igo mbiamono oyamekane na Vincent Kenyoru chinsemo chia Iranda ogendrete gotobwatia nindo chaiga Clau Nyakez out abuna I'm tuned in ndani ya Chigosori Na Captain 001 mbiamono Clau Nyakez gatia bari bagendrete kwa bagotobwati na tochokora ndaka mwana rengete Chigosori mense ya Kenya nko ya machibu kurwa se ligi ya National Super League NSL esa Chigosori charo birira no timu ya Mara Sugar benyo robo bwiwe chigoli sato asevere asevanye ikora timu ya Mombasa Elite chinsema cha Wendo Green Stadium Mathare United au banya tokwa bagoikora timu ya Gusii FC ase weekend ya eta nigo banya rekwa kwenye ikore timu ya MCF gole ya Masevosa timu ya Nairobi United timu ya ngani ya ligi ya National Super League Sentunde nigo banya point ya momega yo kwenda makali yegole mamone timu ya Vihiga Darajani Gogo wale kwa soria mone timu ya Kajiado United Darajani Gogo banya robo bwiwe golia yemo Asevosa na ndake osandero yale kubati kuruchinse mochia Moi Stadium Kisumu na timu ya Kisumu All Stars wale kokosoria mona ababati rubwango yego so ase ligi yo timu ya Dimba Patriots ase Kisumu All Stars
wenye rowi wechigoli ibere ase egoli yemo ira machibu kurwa ase Chigosori au chiare kogosori gu ase ligi ya National Super League NSL ene league ye daraja ya kabere ime ya ense ya Kenya na gwikira boniga ensemo ya Standing Mathare United na batangaine Chigosori sano na isato chipointi 19 Kisumu All Stars aba kabere Chigosori kianda chipointi 15 na isato Mara Sugar Chigosori kianda chipointi 15 na ibere Naivas na bagotokorera top 4 ime ya National Super League Chigosori sano na ibere chipointi 14 kwana kibona mbota Chigosori ibere bataragosori baise go chibwa chance ya chibere ese match week 9 na bara chikwa bagotanga na une team ya Naivas FC keren kurigeria team ya Gusii FC gwikera bono Chigosori chipo ere namba 12 Chigosori sano na ibere ewate chipointi kianda mbali buya kurende insepi ndobate timu ya Mulembe United nerere third last timu ya MCF ya kabere korunse na timu ya Kibera Black Stars tundeye mangana taraba bera buya na bubare abo mweli ya Ligi ya National Super League na iga ya Chigosori kianda kogosorigu ase match week 9 ya National Super League onde wana sevono toenda samangana rengete UEFA Champions League ndu atwara Chigosori chientunda ya kane ye chirombe chianyara ko bachikogosorigu echinya chiritani matches mega ya kere timu ise imatekere group ya batachi timu inye yoko nyara Chigosori kere timu ya Gosori